Gospoda iz HPT-a sad će nam popraviti. Probajte sad! Halo, evo, čujemo se. Dobar dan, gospodine, recite. Dobar dan, evo, zovem iz Pule. Otkuda zovete? Zovem iz Pule. Iz Evo, Pule? dugi niz godina vas slušam. Ozbiljno. I htio bi jedan dvd. Dvd? Ako dvd može da mi... Halo! Može, recite. Moja gospodine. žena vas voli slušat isto. Dvd, a i ovaj Dvd. A recite mi Birali ste samo broj odgovor. koji se ne koristi. Koji je ovo album po redu? Birali ste broj koji se ne koristi. Molim vas, probajte kasnije. Halo? Halo, dobar dan. Recite. Milka je na telefone. Bog Milka, otkuda nas zovete? Bog, tu vas zovem Serovlja. Serovlja, kako vam je cerovlje? Pa da daš. Super repu kuhan i odlično je. Imate dreva, vam je još dreva ostalo za zimu. Naš ni nasekal muž. Nije nasekal muž. Pa tako čamu je? Pijan je cijeli dan. Pijanje cijeli dan. Pijan ko A vama čep. ne sigurno ima neku babu sa strane. Možda ima koga ja će pan Miša ću mu odrezat. Ma ne govorite toga, gospa. Čak je onda za vas. Ja ne znam. Mora jedan DVD. A i ovako i onako vam niš ne dava. Mora jedan DVD. Ma more, gospa, more, evo. Recite mi kako se zove ovaj majmun u Deka Goreka ča popravlja. To je nagradno pitanje. Poštar Mile. Poštar Mile. Ni Poštar Mile, ovaj je iz HPT-a, ovaj ne znam od kuda. Joj, dragi moji. Ajde, Nikola. A mora jedan DVD. Mislim da smo sredili veze, dakle 06050709, evo Nikola, niko drugi nego Nikola. Riješio je probleme s telefonima. Ok, još jedno ozbiljno pitanje. Ne. Ne valjda. Radite li vi... Porno uratke. Ne. Radite li vi još nešto osim što tamburate? Kad? Bivamo glupi. A kad, Izrazito. Ne, za ozbiljno. Dakle, ne stigne se, jel tako? Ne, sve u familiji, sve vezano za glazbu. Nama je život glazba, da. Život, glazba i to je to. Ovo je Koliko Slovenija. koktelsi postoje? Koliko smo već? Koliko već? Pet godina od kad smo ovako 6, 7. aktivni, da. A Koktel 5, 6, Band, odavno. Evo ga opet. Evo ga. Evo, taman da ćemo neš pametnega povedet i u ljeti baja. A ljeti, a zimi. Ne možeš povedet nič pametno. Dakle- 5 godina, 5 albuma, svake godine Koji dan album? A da li biste... Povede domaće. Ode on. Ma nemoj, Ode on. boje da gre, pa ćemo mi Pa nešto dobro, povedet opet onda. će se vratiti s iznenađenjem. Aha. Ne, samo počeli sa šo. A, počali, Sreća. dobro. Reci ljepoto. Ovako, htjela sam vas pitat, posvađate li ste se vi kada? svaki I dan. kako to izgleda? A potučemo se. A, Imamo jedan ring doma. onda se gledaj, tamo ko se nađemo. tuče, taj se voli. Dobro. Kako Takva bismo ljubav se ne volili postoji. da se ne potučemo, kužiš, to ne bi bilo kemije. Ne, to tako Onda mora se mi biti. recimo dobro, onako. To je napredak. Pomlatimo se, ali to je sve To je za naša boljitak katarza. zajednice. To je Nadam vaša se da se vide mišići i mi svi vježbamo. Da, ne bude tetovaže, mišići i To su tako umjetni, dalje. to s vodenim kužiš. bojicama prije jesu? emisije, E, ovako glumimo probaj. frajer. Dobro, a ti Mama mi isto nacrta imaš svaki imaš put. tetovažu. Ne, ja sam jedini čisto. Teo je jedini istetoviran. Teo je jedini istetoviran. Jedini pravo, on je modni mišić. On još nije došao do riječi, jeste vi svjesni toga? A daj mi Trudi mikrofon se. malo. Evo, Daj mu evo, dame i gospodo, je Teo Mustač sa svojom ustačicom. Ćao, Teo. Bog daj. Reci ti meni, Teo, jesi ti kad posvađao s njima? Mi smo posvajani s Mirom. Samo smo sad skupa. Šta Mi smo bi? se sa životom posvađali, tu su problemi. Jesu telefoni riješeni? Nisu još riješeni. Dobro. Kako ni sad sam popravio? Možemo li najaviti neki koncert ubrzo? Možemo. Dobro, ajmo. Evo, draga Ajmo. nacijo, sad najavljujemo svečano Spektakl. da spektakl za 8. mart, najprije sad ženske, slušajte pozorno. U ovoj veloj dvorani Vapazine, novoj obnovljenoj, najavljujemo Dan žena, Međunarodni dan žena koji je za sve ženske gratis. Veliki spektakl Koktel, sad dođite, budite s nami jer vi ste na najdraža publika i oko ženskih se svet vrti. Dobro. Tan, 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 tan. Tako je. Bravo. A to je 8. mart. To je, mi zovemo postmaškarano vreme. Dobro. Za sada je pust, traje i za vreme pusta ovu subotu gremo na punat na otok Krk. Dobro. A onda gremo drugu
ne drugu, nego 14. na Valentinovo ćemo se stiskatovat crkvenice po prvi Moramo put. napomenuti da nas čuda ljudi pita kada smo fiksno za maškare, pošto je sad znači pust, ali mi smo znači povodom izlaska pojačavamo novog albuma stvorili jednu pravu pustnu turneju, tako da nas svi živi moraju vidjeti. Od znači Primorsko-goranske županije do Istarske pa do Slovenije. Znači Tako vas da, svakim nego. Tako je, 21. gremo u Kopar, znači moramo i naše susede, kako smo rekli im ta mirna A reintegracija. moramo malo to pomiriti se sa Pomiriti Slovenijom. malo sa Nego šta, Slovenkama. Ili ih kazniti. A onda svih pozivamo 22. nedelju na veliki riječki karneval. Na glavnu pozornicu, poslije povorke, tamo je u centru grada koncert. I onda Pred maškare Miljevskim auditorijom. završavamo Istre, jer tako smo i počeli, Varovijske sele. Tako je, Bravo. 24. na utorak. I onda 8. mart, kao što smo rekli, i onda dalje. I onda dalje nastavljamo. Dobro, Tako dakle, to je je. niz koncerata Onda koji ste mi dalje rekli. pojačavamo. Pojačavate dalje. Izgaramo. Dobro, koliko traju vaše svirke? Ja moram priznati da sam bila na dijelu koncerta jednom, pa mi je bilo pretoplo pa sam izašla. Bile si iza, da. Vidjeli smo, da. Čim se skinula, svi su... Jedna mokra noć. Neozbiljno. Lijepo je bilo, Koliko kratko traju je vaši trajalo, ali- koncerti? U biti trajalo je dugo za naše prosjeke. Da. Dok ne finimo. Dok ne finite, a koliko to traje? Bravo, Dobro, Teo. lepo je rekao čovjek. Tako ti čovjek, dok ne finimo. Koliko to zapravo ne finite traje? Pa i zavisi, Od publike. zavisi o svemu. Da, Čisto o znaš za publike, buduće ono. ljude koji će vas zvat možda da negdje svirate. Sigurno, Ako vi svirate ovaj- pola sata, sat, aj bog. Aj Bog, da. Ali čim je tu sati, 10 sati, 20, Sati, to je već da. totalno To je već druga onako priča. ozbiljan Pazi, Pa još ako se vratimo jedanput, pa opet sati, Pa 10, gledaj 20. sad. Samo da onda se događa to da se ne morate riješiti, onda nikako da remotja. To mi bi nešto Sa povedao, čuješ. predigrom nekih 3,5. Ajaj. Centimetra. Da, dobro. Da raste. Ovako, svirate 100 svirki godišnje. U prosjeku. U prosjeku. Dobro. Dakle, što vam se najbizarnije, najblesavije dogodilo prošle godine na bilo kojoj svirci? Platili su nam. Nećeš Ok. vjerovati to brzo, ono. Kratko jasno, a? Zezamo se. Odmah nakon nastupa. Zezamo se. Najbizarnije. Šta nam se najbizarnije desi? Moramo napomenuti da često razbijemo pozornicu, sad bez zezanja. Oj, imali smo jedan vikend kad smo Imali 3 pozornice, sve 3 tri razbili. pozornice za redom smo razbili. I razbio Znači, ih je... skakanja, I razbio ih je tko? Nije ih on razbio, nego su pukle same od sebe. Same Same od od sebe. sebe. znači daske su propale i noga hop unutra. Tako, Unutra. koristi da se smo bolje jako daske. dobri sa Jeste sve. tražili odštetu na radu? Pa dobri smo sa svim Nismo ovim mi, ali fizijatrima organizator i je. sa ovim. Dobro. Dragi moji, ja još ostaje 06050... Ma dobro, znaju ljudi kako Ok, ja sad funkcioniram samo neka ovdje. zovu... 060507090. Pripremi Telefoni su ljestve. dakle, čekaj, ne trebaš spajati, telefoni su, ja mislim u funkciji 060507090. Samo jedan neka zove. A sad idemo na još jedan spot koktelsa dok se ja malo odmorim jer ne mogu više, dragi. Ma da, sad je tek akcija. Šedan spot koktelsa. Malo čudna smo famija, puna s odvavek se zija, kanta se i sope. Tak u Jini nikad pun, da se plati ki račun, svaki mesec isto je. A što luda kuća je, sin sope otac pije, htjer se šminka mat kriči, kako šodi nikad ni, i po dane, i po noće, i po lete, i po zime, tuka se zatrese dok harmonika sope, a što luda kuća je, tuka se zatrese dok harmonika sope, a što luda kuća je. Naša aventura je karoca, škarik dela tuta forca, tu nikad mira ni. Vabek svadimo se svi, Ja niš se ne dogovori, pol nas je sve. Ćo mi, ćo ti,